Assalamualaikum bang. Tajak kena oleh tak kalau nyo tinu. Yang akan dah publo bang, yang akan dah publo kan. Nyo surat-surat lengkap tahun 2018 bang. Pajak panjang, plat panjang, mesin super, alat bawaan mentong na mandum. Kilometer rendah dah mentong bang. Itu lalu kilometer no tak lalu Honda lah bang. Yang minat-minat langsung aja lokasi bang. Ori barang mentong tangan pertama bang. KTP pemilik mentong na bang. Super barang bang, super. Nyo 2018 bang. Je cash dan kredit tukar damah je cik bang. Yang penting serius nak jauh lokasi lah bah. Yang penting serius nak jauh lokasi lah. Alamat nyo na di Darussalam bang, di Darussalam bah. Super barang bang, super barang ya. Bang bah. Kilometer aja mantong 16 ribu. Dagah no bang, dagah. Semangat hati awak ron bah. Kalau pernah bongkar mesin bang, mantong utuh ada pabrik mantong bang.